Chiteirwe musabirungi uri mhangu urwo basic education yo ministry y'amagara ampaka zo kuzana ukweshongora hamwe no kuzina giri kumanya nka music dance and drama z'amashomero ga primary ziri kugenda mu meisho umurembo rwa Hoima district 18 nizo zetabiro mu mpakezi ziri hamwe eshatu iri kubanza kuri yo kwandikisa abana barga kuzarwa ukurwanise ndwara y'umushwija gwensiri utwiriho no kuyonja kanwa kaitu sports bapata nabafe kusengeranira olokutega tako kulabantu tukutombole bitone by'abana n'okubaya bakulabantu bakompitenga music dance and drama birunzi yashoborangu music dance and drama bimwe abintu bishemeye kwegesebwa abana umukaricura mwensya konka mashomero tukakiteire mu nkora ngo kukirukwetengesebwa ati nuko kwigabembezi b'amashomero utiriho no bukiko burkwebembera amashomero ukorekera kubasika cyona kuri bekangu music dance and drama yashomesebwa beje bihanga abo kuba ninonje ari nyentya yabo naera saba ukubiriza abanafe abatali mu kola activity na mashomero ari mu activity tuvenyo kulaba anti tusomesa abana ebyo kuyemba n'emizanyo kubanga tomanya abana bafe abamu abantu kulambula ebitone ebyo bajja kufuna ekyokukola mu maaso era basobola okufuna sente nga bayita mu bintu bino ebya compilation activity kusigala music dance and drama birunzi nagira ngo abantu barabiro mu kweshongora ukugira obutumwa bubahiti abantu nahabwecho ukweshongora mu mashomero ukushemeye kutebwa mamani kasauri okurgo ministry okurgo mu kitongore kiri kwandika abantu mu ihanga icya National Identification Registration Authority kiri kumanywa nkanira nagira ngo kwandikisa abana kutunga namba y'endanga muntu n'ikirungi munonga abo kubandikiyamba abana bari bijirize bigezo bya primary biri kumanywa nka PRE utiriho no kubahwera bari benda kutunga passport amwe n'ibindi bintu nyamwinzi ngamukwata na ministry no yakwata kaneno erubiriro kulaba nga tuwunyisa amawulire agakwatagana ku bulungi obuli mu kulaba nga abazadde n'abalabirira abaana bonna baleeta abaana bano okubawandiisa era abaana bano baweebwa national identification number. Abaana bano bali mu kuvuganya mu bintu ebyenjawulo omuli ebitontome ennyimba amazina naye mu kye bali mu kuvuganyaamu boolesa omugaso oguli mu kulaba nga beewandiisa boolesa obulungi obuli mu kubeera nga balina national identification number. Abaana bano Johnson kusima bengana omukuru w'ebyobwegese omurembo rwa Hoima nagira ngo endwara y'omushiija gw'ensiri n'eyakabikamani omuli Uganda ngunahabwecho abaana kubali kugyeshongoraho beija kujanjaza obutumwa butari bumwe na bumwe aha ndwara niyemwe eri bayitali bali baija kwegesebwa obulungi okulwanisa emibu kandi n'okubulungi okuhandikisa abaana banyu na national identification numbers buli mwana kurora ngu yabanini na nin number sime kitongole Badru Mugabi urara CC aborembo rwa Hoima amwe na Silvia Narumaga deputy city mayor aborembo ndorumwe nagira ngo abantu babutosha beine bitekateko bibi aho kwandikisa abana barga kuzarwa registration of birth certificates. You observe that most cases we run for those certificates whenever there is a need. So we've not been taking it serious that it is very important. So you find that by the time you look for the death certificates, the birth certificates, maybe there is a problem or there is a need or it has been requested for. Akuraga gasha kwa gada saba Our Sky TV again show